Йоу, мы приехали в Л.А. Зараз заправим машину и поедем по пригожей дороге у Санта-Барбару? Санта куда-то. Мы приехали на Point Дьюм. Это вот там вот сходим. Трапили на заход солнца. Хаваем пиццу. Вот и лайф. Мы спустились и свалились в песок. Всё, ну не холодная. Холодная, конечно, что. Ну такая, нормальная. Випадково знайшла це місце. Просто я ведала, що є така пригожая дорога. Ось были только что там. Поднялись. Тут оп. Ми знайшли некий фэнси нечто. Тут бар на улице. Да, на улице бар, фонтан. Тут можно на трамвае ездить поміж крамами. Гигантский Apple Store. Просто пиво 10 максимум. Это боже. Гратей. Аллея славы, тупо сральник. Некая дичь. Просто такая маленькая вулочка. Я думала, тут, видите, там по-царски, все золото. А тут просто, типа, за 50к можно набыть себе зорку. Гратей район тупо сральник. Сральник и сальник. Пахнет говной, саниной. Дивные люди. Уже мы раненько пришли, тут никого нема, але, блин, ну, типа, я бы не хотела, как по моему имени ходили разные люди. Такое драматизирование сейчас, конечно. Ну, кстати, типа, а сенс это все набывать, коли, ну, блин, это не лакшери зусім, а некая херня. Приехали в In-N-Out Burger. В их меню только бургеры, фритки и шейки, и, типа, и напои. І поглядім, накольки буде смачно. Що ти таке? Погода, говно. Ваше міркування? Вкусно. Да? Угу. Лепше мак? Угу. Ось тут це не пригоже, ось так зачинім. Я проходила одночі курс Гаррі Бейсмена по малюнку, і він ось малював ось эту картинку тут. Просто пришпильно, что рандомно пришли. Мы не посрались за парковки, значит, за музей автомобилей, потому что там парковка коштовала $21. Мы решили, что не, шукали парковку, її не было. Тут вельми складанные правила парковки, во всех местах разные. Типа 10 у понедельник нельзя стоять, типа с 11 до 3, 10 там во вторник. Пойдем зараз в Лакмов, это музей Лос-Анджелес Каунти в Modern Art. Глядим, что тут есть. Ну, музей маленький у порівнянні з МОМою, але нормально, цікаво. Тож там які фонари, буфет. Нормально. Quick Room Tour. Выходим. Кухонная зона.
вось гэтым я не разабралася адразу як карыстацца. Бізнес-зона, б'юти-зона. Тут, значит, вид з окна вось такой. Тут, ну, не супер прыгожа. Вось там лепш. Значит, вось тут спальная зона, арт-зона, гардеробная зона і туалетная зона. На жаль, ванны няма, не смогу кожны дзень. Выходим, и у нас тут, значит, коридор, и пришпил тым, что вот тут, да, канапа стоит. Мы выходим, и тут уже все, поветра. Типа, ничего не зачинено. І паветра. У нас в готелі є басейн, в яким нельга купатися. Я так сподівалася, що це буде можливим. Ось така пригожа машина у нас тут стоїть. Як називається наш район? Лабре? Лабре. І він такий супер спокійний. Ну, ось бачно, що тут якби домки такі нормальні. Супер чисто, веточки. И после шерого Нью-Йорка тут, конечно, просто кайф. Пригожа жесть. Жесть. Пальмы, деревы, зелень, Теслы. Теслы у кожном другим доме. Идем по Беверли-Бульвард. І забавно тое, що просто немає на вулиці людей. У порівнянні з Нью-Йорком, боже, яка мебля. Така пригожа, mid-century. Handmade in LA, о! Не наша ценовая категория. Мы подошли до New Beverly Cinema. Такая олдовая штука. І сьогодні нічого нема нам поглядіти і в часі, коли ми тут. Це я собі покину на пам'ять. Прийшли в винтажку і все ж таки знайшли. Тут супер пахне скурою. І все, звісно, знову супер дорого. Тут крыта некая Мажорская вулиця, і ми знайшли магаз, де є якби нові речі, типу Гані, House of Sunny, різні європейські бренди, Алохас, наприклад, ось тут є буток. І тут ще перемішку вінтаж, але, блін, ну типа у Європі ці бренди на 30% таннее коштують. Так, спеціалісти по рослинам, скажіть мені, що це таке? Це сакура, це що? Ми знайшли некий приколдес. Shit, I've been on top, you basic, and I'm still rockin' A6, so got some things that you got some things that you got some things that you really wanna say, got some things that you boys ain't seen, got some things that you really wanna say, got some things that you got some things that you. Прийшли на Farmers Market. Глядим, что тут можно нафармить. Какие курочки. Хочу. Это возле Farmers Market 50-х. Зараз попьем каву с пончиками и походим. Ой, вот тут. Что лучше? Угу. Начинается все с разных едалин. Тут есть и суши, и солодка, и нечто, типа колбасы, блин, яблоки в карамели. Некие сувенирчики, тако, буррито, блин, столько всего. House of Jerky, то есть фрукты, сухофрукты, там мясо, тут мясо. Манго. Ой, так мало. Ой, зараз набуду собі. Допивка. Пригожості. Прочитала, що гэта Farmers Market з 1934 года. І вось гэта тут такая вось, да, галоны, газоліновая станція олдовая. Там що засталося.
Я, конечно, такую думку выказала, что одразу бачно, что в Америцы не было Другой світової войны. Мы зашли в Нордстрём, это такой, типа, ЦУМ, ГУМ, я не ведаю, як у Киеве, там, ці в Москве, там Gucci, Prada, everything. І, короче, все стоїть просто, ну, реально, як, ну, що це, ну, типа, не так стоїть, я, типа, він не набуток за $1000. Я ось ще зауважила, що, короче, тут ніхто не глядить на то, як ти виглядаєш, ніхто не тебе дивно не, ну, так, типа, не глядить, що, може, ти там некий занадто бідний для того, щоб мені щось тут набити, короче, кайфово. I got a dime, but by the way, I've been on fire, I've been on 8, talking about patience. You ain't even really gotta say shit. I've been on top, you basic. Ми приїхали на Hollywood Sign. Вельми довго піднімалися вгору праз глухарі квартали. Припаркувалися, блін, я зараз, це буде красей. Каб убачить вугол, під яким ми парканулися, це, звісно, трешак. Але ж, о, поглядите на гэту машину, боже. Ось так це виглядає. Нам вельми пошанцевало з погодою, бо ми хотіли їхати сюди вчора. І не глядячи навіть на дощ. Ось там, до речі, видать наш район Амаль. Ось такой видок з іншої сторони на резервуар. Это все есть GTA, можно поглядеть в 3D. Подъехали супер близко, думали, можно будет похайкать. А тут все зачинено. Все зачинено, и паркануться нельга, ничего нельга зробить. Зато можно с спущенным дахом поездить. Телефон твой не улетел, колеса. Очень классно. Зараз ми приїхали на локацію з GTA, это обсерваторія Гриффіта. І тут, конечно, краєвиди жесть. Поглядите, який величезний це город. Просто там, просто з усіх сторон, просто жесть. І знову ми не змогли зрозуміти, як платити за паркінг. Я просто сподіваюся, що ще одного штрафака у нас не буде. I waste my time sleeping, yeah. Don't hate when I'm dreaming, yeah. Парк офігенний. Ну что, кто познал локацию с GTA? Тупо по Сан-Андреаске ходим. Don't hate when I'm dreaming, yeah. Tell me what you're thinking, yeah. Мы пришли в Баба Гамп Шримп. Tell me what you're. Got some things that you really wanna say. I've been on Vine, I've been on Chase. I'm giving time, so please give me space. I got a dime, but by the way, I've been on fire, I've been on 8, talking about patience. You ain't even really gotta say shit. I've been on top, you basic, and I'm still rocking A6. So Короче, коли хочешь замовить что-нибудь, так переворачиваешь, и яны останавливаются. Порции, як завсёди. got some things that you got some shit. Got some things that you really wanna say. Got some things that you got some shit. Got some things that you really wanna say. Got some things that you got some things that you got some things that you really wanna say. Got some things that you got some things that you got some things that you really say. I waste my time sleeping, yeah. Don't hate when I'm dreaming. Чорик доставай. And here we go, no little ones, no hobbits, all right up, this will make it. Then, I'll grab the ropes. We are not a beggar, a bum, a thief, or a cheat. I'm an honest magician, my stage is the street. If that's your card, we'll get a big round of applause. I saw it right here. Now someone always asks, how do you do it? How do you do it? Funny you should ask. Magic marker. This is the money. You saw Swallowed seconds ago, it would be a $20 show, but don't clap yet, because how do you know this bill's the same? So please keep your eye on the money, but hold your applause until we see your number and your name.
кайфую. Просто жестко, жестко классно. Tell me what you're thinking. Tell me what you're. Got some things that you really wanna say. I've been outside by the way. Those boys don't wanna play. I fake homie when I see. I'm rocking fadeaway and gap. Brown boy, that's just by my test. Як вам секу, яким Balenciaga стоїть? І Gucci, і розна фігня. Лол. А можно бомж, пожалуйста, стайл, пожалуйста? Врешті ми знайшли сек, це нормально коштує. Типа 59, ну тут Мейсон Маржела, там трошки дорожее, вот это 39. Маржела, а нет, я думаю, да. Got some things that you really wanna say. Мы приехали в Universal Studios. Нас забрали машину, как в фильмах. Ми зараз пойдемо і отримаємо наші VIP-паси. Так, VIP. Вот там заходять просто люди. А ми в VIP-залі. Хоч нечто VIP в моєму житті. Снядання. Noise cancelling on. I waste my time sleeping, yeah. Знімали «Один дома» и Джима Керри. Приходим назад в будущее. Вау. Take a look at this loading dock, this industrial loading dock. Notice how small the door is. Window very close to the ground. The dock itself is quite small. And this was done deliberately. This way actors who are average or less than average in height can be photographed on these sets. And on camera they appear to be taller than they really are. Это все такое гигантское, чуваки. It's what we call New York Street. Короче, это улица Нью-Йорк. И тут сдавали просто миллион кинов. И Павука, и Марвела, и усіх просто жесть. Я у шоке. И Павука, и Марвела. What they do. They are now the go-to special effects company for the entire movie industry. Everybody uses them now. James Cameron. These are items from the original Jurassic Park trilogy, including, ahead of you on your left, the Mobile Lab, the InGen Center from Lost World Jurassic Park. They got pushed off a cliff by the T-Rex. Now any car that appears on camera is known as a picture car. So all of these are picture cars. Now with a big group of tour guides working here, everyone has their own favorites. As you know. Flash flood, major flash flood coming down the hill aimed at the trolley. It's gonna wash us all away. Look out! Now that flood comes from a storage tank at the top of the hill. We opened the door and that was a very popular television show for 4 years. And you can stream it on both Netflix and Peacock, our own streaming service. This area's greatest claim to fame, though, this is where the Universal movie monsters used to hang out. Look over there on your right. We're actually going to get something here that we don't get in real life, and that's a warning. The little one, all right? Here it is.
the little one to let us know the big one is coming. Here we go. Take a look on the left, everyone. We're losing the ceiling. But it's all right. We're gaining a truck. That's a fair trade. Here, look on the right. But don't worry, we'll hide. Yeah, just behind these highly unstable, flammable gasoline tanks. Oh no! Are you ready? Ага, тепленькая. I hope you're ready. There's Norman Bates. He's home. He doesn't look very happy to be home. I don't know why. He also seems very concentrated on room number 1. That's bad motel management. A good motel manager worries about all of his... Oh, no, I didn't know. I didn't see that. I'm sorry you had to. Oh, my. Well, he hasn't seen us. Whoops. Sorry. Maybe he's going to come over and sign some autographs, and that's not a pen. Okay, we better go, Kelly. Sorry, Norman. Didn't mean to... Look out! Дом Нормана Бейтса. This is the set from the movie War of the Worlds, directed by Steven Spielberg, starred Tom Cruise. Incidentally, everybody, this was a real plane. As I told you, Чуваки, большой снег. Жесть. Я просто хочу вам показать туалет для гостей Universal Studios. Типа, чуваки, тут место, як... Жесть. Ну, в сенсі, кльово, конечно. Але, ну, варто своїх грошей. Насамрэч, я вельми раю. Так, салатки, фрукты, овощи, холодные штуки, рис, гуляш, мясо, рыба, макарошки, летосы, сертики. Це і жирно. В доброму сенсі. А ще приходять різні герої і базарять з гостями. Боже, короче, мы покушали. Мы только вышли с шоу. Почался снег в Калифорнии. Снег. Потом почался ветер. Потом стало жутко холодно. И до гэтага еще жутко холодно, но на солнце не так холодно. И вот так выглядает Universal. Ось там разные штуки пришпильные. hello guys. Це не видно значок Маріо. Що відбувається? These animals are very fast. You got to be willing to ask yourself if you are faster than a velociraptor. She moves at almost 40 miles an hour. In a few seconds, we will be entering Herbivore Valley, where plant-eating dinosaurs roam free. Keep an eye out for the In a moment, you will containment alert. We show multiple containment failures. Repeat, multiple systems failures. Just
Скоро поедем в Варшаву, обратно домой. Как внезапно поедем. ужасно. Our train unfortunately stays put. When in doubt, follow your heart. Парк подзелены на некалькі тэматык. Ёсць Гаррі Поттер, ёсць Jurassic World, ёсць Мумія, Марыо, Сімпсоны. Нешта яшчэ было. І крыцей, у кожнай зоне ёсць розныя штукі, каб пакатацца. І самае лепшае, нам спадабаліся Сімпсоны. Гаррі Поттері было клёва, там ёсць маленькая і вялікая, вось нам вялікая спадабалася. І яшчэ і што? Мумія і Jurassic World. Вось. Я потерялся. Мы ідзем в легендарнае месца. Гэта будынак студыі клас кетчупа. Заехалі ў маднявы Starbucks Drive-In. Гэта тое, чаго мне не хапае ў Польшы. Мы хацелі схадзіць у музей кіно, але ён быў зачынены, канешне ж, і прыехалі ў музей аўтапрома. Ён насупраць проста знаходзіцца. Noise cancelling on. I waste my time sleeping, yeah. Don't hate when I'm dreaming, yeah. Мы прыехалі пажраць на самае нейкае лукшорыус месца з паркінгам за 10 баксаў, калі ты еш, і за 45, калі не еш. Look at this. Малібу. Голуби. По-перше. По-другое. Можна таку водичку? Нет. Так, моя рука для порівняння. Тут така ситуація так само екстремальна. Ух. Наш опошний день, ой. Не хочу в Польшу. Tell me what you're thinking, yeah. Tell me what you're. Got some things that you really wanna say. I've been on Vine, I've been on Chase. I'm giving time, so please give me space. I got a dime, but by the way, I've been on fire, I've been on 8. Talking about patience, you ain't even really gotta say shit. I've been on top, you basic.